Hello guys, amahoro y'Imana akubeho. Niba ufite YouTube channel ube maso aka kantu ntikagucike. Ngiye kukwereka uburyo abantu bari kubona views kuko location yo mu Rwanda akantu ngiye kukwereka niko kari gukurura views. Ese ni gute wagira views mu gihe gitoya ukaba bayimonetize? Reka nkwereke aka kantu ka thumbnail kari kuzana views nyinshi cyane ku bantu. Okay, reka dutangire nk'uko mubibona nanjye naberetse ikimenyetso cyuko izi views mubona nazigize umunsi umwe kubera nakoresheje thumbnail. Nagira nkubwire yuko wakora subscribe kuko ndaza gukora video ndende igaragaza neza uburyo abantu bari kubonamo views bo muri location yo mu Rwanda. Izi views muko ubibona, iyi ni thumbnail nakoze ndi inyuma y'ikinyamakuru cy'abasirikare. Ukimbona hano ukibona video yanjye ugiscrollinga kuri YouTube ukambona uhita uvuga ngo ndi kuvuga ku bintu bijyanye na gisirikare, ukankandaho kandi hari n'ibindi ndi kwivugiraho biterekeranye n'ibya